Zo Global Net kan lo kile clear tu zong zong te Christmas bai vek ule amasa in chanchin tlang puite Singapore MCFS ten kumin sang hile som panga Christmas ro pui taka man antuma thupuya rem thu leng ro se tin den ni som kwa ta som pani sang hile som panga khan nyamar ram satoma zo na tlak dulian trong mangten in pum khat nan consolation an mang den ni som pani ta som pani sang hile som panga khan North Carolina High Point City a om United Mizo Church UMC Koranten naulom na limom tak an mang Malaysia MCF ten Christmas opui taka man antum nyamar rama kanan kwa atwilian wanga in hun chanta chung ko zale pakhat tetana sarkar in sakna a amalak na kalzel Myanmar ram tahan kwa a PCM Presbyterian Church of Myanmar Baby Home a kang mai achuak Aung San Suu Kyi President ani theilo na dan pui songa le pakwa na chu tuntum President than lo om tura man ani don lo anrin thu IC so laka atur phot chuan man do thar nen kan che lang ti in Vladimir Putin chuan ati tuna chanchin Kim Chang Jokin Singapore MCF10 kumin sang hile som panga Christmas thupuya rem thu leng ro se ti in Singapore MCFS sang hile som panga Christmas thupui rem thu leng ro se luka bung ni chang som pali Christmas income program ahun ni som ni panga December sang hile som panga jinglamdar som tanga tlai lamdar nga amun Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry Christmas income program hi season ni a thenin season khat na hun ser le season panin na program lai deu intilim na hun man ani season pakhat na chairperson pulal din puya tan tu nula lal chormoi rentlei silo nula Rebecca lalnun pui Zaipol MCFS Zaipol zai roi tu te tlangwal lal tlang bona nula lalnun sangi nula van lal zui Salmon Reverend Dr. Deng Thuama season ni na roi tu te MC Puzur Liana nula Rebecca lalnun pui silo nula lal tlai pui Aizol nula lal nun thangi kanan lal tlang vona tahan MCFS library le kabu ho chia tam chormoina lucky draw alram choilova khampat tlangwal lal nun tluanga phunchong tlangwal lal nun thara lepan chong tlangwal zomhing thanga tuirial fashion show ho tu te nula lal nun sangi tahan nula lal koli kol kulte anni Dennis som pakwa sa som pani sang hile som panga khan Myanmar sa toma zo na thak dulian trong mangten in pum khat nan consolation an mang ni som pakwa December sang hile som panga chanudar khat khan sa tom EFCM hola consolation man ho ani a
tahan le chevel khorang sang atangin mi somnga le pani an kal khom thupui zofa te impum khatna ti soi ho na ani a paper bot sai tu chu Dr. Rodinga BVS Yinseng Rangoon MA Political Science Ball State University Indianapolis USA ani enga tong mang te hi lungrual taka kan omza ho theina turam soi ho ani deuh bera loklak in man la le anti malatu te thiltum le an malak dan te chung ko khat ni si a kanin pum khat theilo na in min ngong chiat to te le min ngong chiat le zel tu te ven him nan le ti top ani theinan khotlang nuna kanin pum khat le theinan mizote kan tan rola kan ram political a ham thatna kan nei theinan literature kanin pum khat theinan LWO le HLCA thia chuang lova min sui khom tu pol pakhat alo dina sarkar register kan nei theinan malak dan tlang puite way too big in road hran lovin in pum khat na lama thanem ngai tele mi in pezote wai hotna ake pen tan ri ani arem chan na mun le khwa venga te in pum khat apoi mo zia soi ho thin ani soi ho na history thil kal to te atangin in dem na zong le in soi sel na in mo chiat na lam soi phal ani lo soi ho na malam huna kanin pum khat theina tur lam chau soi ho ani a thului soi chwa lo tur ani ngen na media le internet lama LWO le HLCA chung ko tangin mimal in chir theina le in deu sod na in hoi chia na lam ti chol tolo ni se Facebook admin te po in min lo ven him sakturin kan ngen bok cheu ani in pum khat na tur le mason na tur lam hoi ero war taka postin ni se kanin pum khat theina tura thilpoi mo kan riat te thanem ngai taka advice impact thin ni se in deu sod na le in chir theina thu lo chiar fu in ompo in ati chuak tu ngai dan mai ani ti in lo redon nia fing takin ikal san zelang u in pum khat na lam hoya tlom lak inei lowang u ti in Malaysia MCF 10 Christmas ropui MCF of Malaysia Christmas program nisom nile pali December sang nile som panga Thursday ahun tlalam da ku atanga zanda som pakhat amun KLBC Salom Hall chairman pu dilmun moya hun lan tu pilal biak lomi Bible chair tu tlangwal Stephen puya solo tlangwal roding sanga thilpek lan tu pi nei kimi thilpek lakhom tu pi chuani le pi siam pui solo nula lalom zwali hun nei tu James Malina kombana pastor quadra leng khom hal tura in som ani a so chair tuinai tak bot sai ani bok Christmas ni in khom program den ni som ni le panga chairman pu lalzuiliana hun lan tu pi engzami Bible chair tu nula char thangpui solo nula lalrem ruati nula lal than sangi tlangwal lal din thara tlangwal alim thuama thilpek lan tu thilpek lakhom tu user hun nei tu Reverend Dr. Laldin Tluanga user tlangwal cross moya tlangwal laldin moya nula sungsung nula florat nula ma engi in kombana Christmas waropui tak bot sai ani pole tlei taka e turin an in som ani Myanmar rama kanan khwa tuilian wanga in hun chanta chung ko zale pakhatte tana sarkar in asaksakna amalak na kalzel kanan tuilian wanga in hun chanta chung ko zale pakhatte tana in saksak sarkar malak na chu tuang takin akalzel October ni som pani asaktan kha tuna in somnga sakto ni in som dang po achungchi to ani engtikange an sakzo thayang ti thuwa kanan kholal upa sang chuai lova chuan asatu te hi chuan January thla chunga sakzo the anin rin chu ania sarkar atang chuan sakzo huntur bithlia an nei lemlo ati in satu hi group som lai an an sangor hle ani in sakhi la zo chi aloma se Tamu district sarkar huai tu luber kaya ka chairman localin ni som paruk thasom pani sang ni le som panga khan in sakna mun thara hian ama ngein tuilian tuate hi an in chanpol tu theu lekha apo tirani
inten khat chu tlang chunga sak ani a in hi abang thing phel achung rangwa alien pol chu adung fitsom thum le pani awang fitsom ni ate pol adung fitsom thum awang fitsom pariat ani kanan mun thara hian tuile ek in ala omlawa in suan lu mai the alani lo kholal pu rang choi lo chuan tamusor kar hoi tu te chuan in suan lu tu inom chuan in suan lu the ati a ma se tuile ek in ala omlo tui hi engtin chiange ma an lak don ka hlofa ek in ero chu tuna siam mek ani ati in chan pol tur le khapo ni khan renguna headquarter nei NGO pakhat Mita Foundation an lo kala hoi tu tenen in biang na an nei an ni malang na hian tuna ek in somale pakhat sak mek ani a akul ero in nei tu ten ma ni anin layang ek in pakhatan hian ni pakhata cheng nuai khat sanction ani a heng ek in siam na senso hi UNICEF atanga sponsor ani ek in somngale pakhat sakzo ani nuwa ek in dang somnga po UNICEF sponsor bokin sakle ani anga kotelam choi kan na thoktu sarkar department in ma alave thungang det ni som pani tla som pani sang ni le som panga khan North Carolina High Point City United Mizo Church UMC Koranten nawlom na limom tak an mang North Carolina High Point City United Mizo Church UMC Koranten chuan ni som pathum thasom pani sang ni le som panga khan nawlom na limom tak man ani fuina thu department tin atanga nei ani bok heng mi te hi lom an ni now Joseph van lal mriata apa lal chuan liana nu sap thangpui now van lal ziremoi now van lal hazaremoi pa lalrem ruata nu lal chan moi now Reubin van lal mama pa lalrem ruata nu zothan thuami now Lydia chunei niang pa zirsang liana nu Rosie Partey now Jessica lal thanthari pa engropuya nu Amy Mew Tenni Myanmar ram tahan khua PCM Presbyterian Church of Myanmar Baby Homa kang mai achuak tahan G Group marveng om PCM Koran Baby Home chu nisom hi tlasom pani sang ni le som panga dar kwa le chanve PM Khan akanga he in hi chong khat ni in asei len lam tlon thum le pakhat ania kang mai hi in chunga tanga chuak ni in an soi akang dan hi ria chian ani lufa karen lam chian lo wanga chuak ni in an ring lo he ina hian no pang pakwa omin an ria thina in chung lama ero an chen ngai lo thu riat ani bok mei sipai motor pathum le tlom ngai tenen zandar som pakhat khan mei hi thelfel ni ta ani tahan ko chung hi thala kang mai achuang ngai lufa klasika achuak fautin kang mai chuaka hian liam le kang ero anom lo the ang to ka bungrua thanem tok thiar chuak ani Aung San Suu Kyi President ani theilo na dan pui somnga le pakwa na chu tun tum President than lo om tura man ani don lo P Aung San Suu Kyi President ani theilo na tura dan pui somnga le pakwa na chu P Aung San Suu Kyi President ani nge yang ti in tuda u aung ko chuan 100% abe sei tu asoya Myanmar ram dan pui somnga le pakwa P Suu Kyi President ani thei na dal tu chu tun tum President tur in thanna hian la ni thei mai rilo ma se he dan pui somnga le pakwa na hi thak danglam ani thei arin thu u aung ku ram pasal tha chuan tun nai khan chiang takin asoi ni ye ken nga lo ji ken ne ju le ke tu ne ju le ke de bwe bi ni ba bwe bi ni na nga na ka chou mu do yan long ji ni ba pe cha twa bi ai di bong bi bi ma ta ji tamna yi do tat chu do set lu cha ma phit ba le ISIS holaka atul phot chuan man ro tharanen kan che zelang ti in Vladimir Putin chuan ati Vladimir Putin hian ngoi bo mai atum lo na sa
Russia will use more military force in necessary alati cheu mai le eng tia thui nge an kal to a eng ang chia nge ma an lak to ti hi khover hian kan hramia lo amak viau lo mai media hian thil ati thei rualin athuk bo ve thei bok ani Russia sipai te hian anti theile ti tur ang hi Syria a hian an lati lo bok ti le Russia president hian security service hian aruka helho in be tomna an mu chua to thule sangni le sompanga chung hian foreign spy zathum le somni an mu chua to thu asoi bok counter intelligence service ho an chetale anni wang hian officer zathum le somni lai mai nam phasan tu an mu chuak Putin hi sangkhal zakwa somkwa le pakwa a politics a enroll ma khan KGB agent le FSB ho tu lok alo ni to thin ani Kiev government le prove Russia April sang ni le som pali atang an pheldar tak nu khan spy hi an hluar zual Putin hian a space a global hotspot Syria hian Russia in airstrike anei na hian additional funds could be released if necessary alati cheu Putin comments na zela Human Rights Watch soidanin Syria sarkar le Russia allies ho hian hel ho beina hian man ro chikim an mangmek New York based Rights Watch report danin mezil lam chi voisom ni chuang Russia hian September ni som thum atang khan ahman lo ni to HRW Human Rights Watch report danin he in beina hian civil mi som thum panga an thi to chumi zinga chuan mai chia panga le naupang som pasari te antel ani ole khati zong kha tun tum zo global net chanchin thar kanon ti chwa thei ti chuni a thlir tu zong zong te in zawa in hun man nuam vek ule cái món này lâu bao nhiêu cái mà lâu chú chân tâm tu rèn rèn anh om lâu cái mà in cái suy cái chân tâm cái suy tira in gì ngọc hoàn hoàn đăng bát thiên rèn rèn anh om lâu kho chú vàng in nắng đi hi cái thu mà xuyên bưởi tu te in nè lâu pan đi tin cái chú bát thiên cái này